lapha ngithe kulezi insuku ezidlule uma uphumelelile waba khona lapha ube nesiqalo esihle sonyaka wakho kulo kuba khona ke kwakho uma ukhonza khonzela ukuthi uNkulunkulu impilo yakho yonke yalonyaka ibe sesandleni sakhe ayilawule yena ngoba kuningi esikufisayo okungephumelele kodwa uma ithemba lakho kuNkulunkulu noma udumala ube nayo indawo yokuthi ubambelele kuyo kodwa umuntu ongenayo uNkulunkulu kulula ukuthi mayedumala athathe intambo azihenge ngoba akanalo ithemba laba bantwana abayini abafanele ukwenza lokho ngoba konke uNkulunkulu esikucelayo uyasipha okunye abone ukuthi lokhu umntanami uyakucela nje akumfanele angakuphi kodwa ungaphelelwa ithemba ngalokho ngiyabonga lo nkulunkulu enihamba ngaye uzibabazile khona lapha phezulu kwentaba amen angazi noma ngiyakhumbula yini ukuthi ngesikhathi siqala ukuba ndawonye akekho umuntu owayecabanga ukuthi masiye enhlangakazi konje kuyawuba njani siyawuthi masiye entabeni njengoba sile emthwalweni siyahamba ndlela kuyawuba into enjani kungacabangeki wawungazi ukuthi khona siyawuya yini noma mhlambe siyawugcina singayanga kodwa kwenzeka isimanga safana nabantu abebemi phambi komnyango okwavele kwavuleka umnyango nje sangena amen saluhamba lolu hambo saze sazawufika lapha entabeni sahlala saze sabuyele emuva sithe mase sihamba kanjalo sangaze sazi ukuthi lezi insuku uShembe afike wazihlala lapha entabeni kuyokwenzeka yini sibe nenhlangano lapha ziyawuphelela khona namhla kwenzekile amen namhla kunjalo amen akekho kwenzile lokhu phakathi kwethu kwenziwe umnikazi wezinto zonke wazenzela yena nganifundisa lolu limi ngifika phakathi kwenu ngathi ningamephuci udumo lwakhe ngolwakhe noma ngabe wenzani uzenzela yena abantu abasoze bakhuluma ngathi bazokhuluma ngaye bese bedlula nje kithi bese bethi ha uNkulunkulu uzikhombisile ubukhulu bakhe ngalaba bantu sisekugcineni ohamba phambili uNkulunkulu amen kunganifikeli ke ngelinye ilanga uba amaqhawe nitusane mbabazane nodwa mase ninjalo kuyobe senilahlekile ngoba senimhlubukile uNkulunkulu nabantu bakwaIsrael bafa kanjalo kwahamba belwa izimpi benqoba bagcina sebazana ukuthi usibanibani ngiyena ohlabane kakhulu empini ethize uNkulunkulu na wayesebuyela ngemuva
bayehlela ke kakhulu abantu lawo ngithi ke kini lezi zinto enizibonayo uNkulunkulu ezenza phambi kwenu nibobabaza yena ngazo ukuze angakhathali ukunenzela nokunye nokunye. Amen. Kodwa manje imhlubuka nizibona nina ubukhulu nobunjani uNkulunkulu yoniflathela anishiye nje nodwa niba satheni yambiza angezi